Dobrodošli u Novu Varoš, grad smešten u srcu prelepe prirode Zlatara. U ovom čarobnom kraju na padinama planine Zlatar nalazi se naš udoban apartman Sunčana strana. Sa nadmorskom visinom od 1000 metara, ovaj apartman vam pruža savršen spoj prirode, udobnosti i blizine svih važnih sadržaja u centru grada. Apartman Sunčana strana ima površinu od 65 kvadratnih metara i sastoji se od spavaće sobe sa udobnim francuskim krevetom, dnevne sobe sa 2 kauča, kompletno opremljene kuhinje sa trpezarijom, prostranog kupatila i predsoblja. Kapacitet apartmana je 4+1 osoba, čineći ga idealnim za porodice, grupe prijatelja i sve one koji žele da se opuste u prijatnom okruženju. Najveći adut apartmana Sunčana strana jeste prostrana terasa koja nudi prelep pogled na deo Nove Varoši i na šumu koja okružuje ski stazu. Ova terasa postaje vaša oaza mira i opuštanja gde možete uživati u svežem planinskom vazduhu i prelepim prirodnim pejzažima, a sve to iz samog centra grada. Tokom zime, uživanje u pogledu na zimsku idilu seli se pored peći u dnevnoj sobi. Nalazimo se na svega 5 minuta hoda od autobuske stanice, prodavnica, apoteke, restorana i kafića. Naš apartman posjeduje i sopstveni parking, čime vam olakšavamo dolazak i boravak. Lokacija apartmana olakšava izlet do neke od brojnih atrakcija u blizini. Ukoliko planirate odmor koristeći vaučere, obradovat ćemo vas informacijom da prihvatamo vaučere za smeštaj u Srbiji. Takođe, naš apartman je pet friendly, što znači da su dobrodošli i vaši ljubimci. Za sve dodatne informacije, rezervacije i pitanja, slobodno nas kontaktirajte na broj 064 174 8909 ili putem e-mail adrese apartmansunčanastrana@gmail.com. Očekujemo vas da zajedno proživimo nezaboravan boravak na Zlataru u udobnosti apartmana Sunčana strana.